Durante el masa masid launching ayer agad del DILG na un hotel na syudad. Presente también el mga alto líderes del Police Regional Office 9 como el Chief of Staff del Pro 9, Senior Superintendent Jose Bayani Gusela, na entrevista con él acerca el sitwasyon del Oplan Double Barrel na Region 9. Ya puede asigun sila nota el cambio del sources del Shabu na nasyon o rehiyon. Y mayoría ta puede sila kuhin na Region 9 amo aquellos mga Shabu que estaba pa na nasyon de Malaysia. The main road supply as presented by PDEA is through by air, by land, and by boat. But most of these are by land. Como nakuhita del pasaw noche del Police Station 7 na Santa Maria, el sospechao ya puede aresta na Ortega Drive na barrio del Tatuan, nativo del Sulu, quien source at sigun di suyo amo el aliparte na nasyon de Malaysia. The supplies were being distracted kasi ang main supply route talaga that we have identified are coming from the eastern part of the Zamboanga Peninsula. Basta queda también visto el modus asigun del mga drug syndicate na internasyon. Por eso ta puede kanila insigiras aresta por causa con el operasyon del autoridad, que primer mandato del presidente Duterte desde Sinta na Fuesto. Asigun pa na PNP, debe prinsipya mas queda stricto el gobierno nacional na mga marine vessels ta entray sali na syudad de Zamboanga, siendo si dehalang con este. Posible el agrava pa este, como na epekto del smuggling aquí na syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.